M23 hari byinshi yatangaje ku ntwaro yambuye Congo, nibyo tugiye kuganiraho ndetse n'ibyo M23 imaze kugeraho, aho imaze gufatira Goma, ndetse turagaruka no kuri Colonel Gakufu, ni byinshi biri kumuvugwaho. Tubahaye ikaze rero kuri Habineza TV, ntucikwe n'ikiganiro kiri kugeza kirangiye, urabunguka ndetse uramenya byinshi. Ikaze rero kuri Habineza TV, gukora subscribe, like, share na comment, fungura inzogera kugira ngo ubashe kubona natwe mu biganiro byose. Bahaye ikaze ku buryo burambuye. M23 yavuze ku ntwaro bambuye Congo, iti yego FARDC twayatse igikoresho cyinshi kandi kigezweho, ariko abazi aka gakoresho na twa dukompora ndashaka kudarapa hano batamvunira umuheto. My dear, niko katumye abahungu bava muri Nyiragongo bakaba bari kurya agasamaki kuri Goma na Bukavu. Bavuga ko intego yabo ari mpaka Kinshasa, nk'uko M23 iri kuvuga mwa ino minsi. Ikindi M23 yagarutseho, yavuze ngo the revolution is no longer waiting, it is moving forward. Ni ukuvuga ngo impinduramatwara ntabwo bisaba gutegereza, ahubwo ni ugukora ugana imbere. If you feel this moment, it's because you are already one of us. Niba ubasha kumva ingingo, ushobora kuba uri umwe muri twe. Don't watch history being made, come write it with us. Nturebe ku byahise cyangwa se amateka, ahubwo uze dukore, twandike, tugane imbere. Ni mpaka Kinshasa, dore uko babivuze. AFC viva! 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 Habari ya moral. Habari ya moral. Nafurahi sana. Mimi nitaimba kamimbo ka moto ndimo Lumbashi. Corneille na Makenga wanaungana, Corneille na Makenga wanaungana, milango ikitasa inafunguka, milango ikitasa inafunguka. Corneille na Makenga wanaungana, Corneille na Makenga wanaungana, milango ya Kinshasa inafunguka, milango ya Kinshasa inafunguka. Corneille na Bisimwa wanaungana, milango ya Kinshasa inafunguka, milango ya Kinshasa inafunguka. Corneille na Bisimwa wanaungana, Corneille na Bisimwa wanaungana, milango ya Kinshasa inafunguka, milango ya Kinshasa inafunguka. M23 yashimiye Colonel Gakufu ko yagize intwari. Gakufu yarageze Nyamibebwe agiye gutabara iminebwe, aho abanyamurenge bicwaga ku mezi ataregera kuri 2 gusa. Yarahageze, abazi Sud Kivu bazi ukuntu ari urugendo ruvunanye, hari intera ndende cyane, intare ntizitinda gutabara aho rukomeye. Reka twumve ikiganiro kirambuye bashimira Colonel Gakufu. Nibyo maze mu myaka igera 8 mu Rwanda ahangaha, aho twari kumwe kubera intera ihari, ariko ibitekerezo n'umutima twari turi kumwe. Igihe n'iki rero kirageze kugira ngo twese duhurire hamwe, ahubwo bateye ikibazo
rero ngo mufitemo n'abandi bimwe niba utuga uyu wacu tumubasha ubu rero igihe cyarageze ibintu bijya mu buryo ubu twakoze ceni yo kuva i Runyoni ikaza ikagera hano tuhagaze. Ubu twavuye i Runyoni n'aya maguru tudateze imodoka tugeze aha ngaha n'amaguru. Ba bantu rero badashimishijwe n'iryo huriro no kuba hari ibiyezo yo guhuza iyi miryango yacu yaratatanye kubera impamvu zitabiturutse, abo ngabo bagende biyahure. Ababishyigikiye nabo ubwo batunga umukono, nta mpamvu yo gusubira inyuma kuko igihe ni iki ngiki kugira ngo ibibazo bikemuke. Abashimiye murakoze cyane. Amasi menshi y'amashami. Ngira ngo numvise ko ibibazo dusoza ikiganiro ntabwo twabura kubabwira ko M23 yishimiye uburyo yafashe uyu mujyi wa Goma, ikaba inashima uburyo imiterere yabo ndetse ikaba inakomeje urugamba cyangwa se urugendo rwo gukomeza kuhasigasira. Twabanye muri iki kiganiro nitwa Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV. Habineza ko kuri subscribe, like, share na comment, fungura n'inzogera kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byose bikurikira kuri Habineza TV. Tubashimira rero mwese, mugira amahoro y'Imana, turabakunda cyane.